namhlanje njengabadidiyeli bebutho likaZulu bempi yesilo asithokozile kahle ngenkulumo eyenziwa umnumzane uMax Makhanya kwi-social media akhombisa ungasihloniphi nje isizwe sonkana sikaZulu, akhombise ungayihloniphi indlunkulu nesilo sikaZulu, ukwehlisa isithunzi unomthebe wesizwe ngalendlela enza ngayo. Kodwa nakuba kunjalo ngeke sivumele imizwa yethu nentukuthelo ibe ngaphezulu kokuhlonipha nokubekezelela isimo esibhekene naso njengamanje. Le nkulumo kaMnumzane uMax Makhanya sinesikhathi iqalile eyenza, kodwa asihambisananga nayo iqala esikwenzile. Sixhumane noNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya lapho athi uMax ungawakhona, samtshela ukuthi ayisiphethe kahle lento futhi akekho umuntu ongumZulu emphethe kahle. Silandela umgudu ukuthi uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya uMnumzane uMbongeni Makhanya uNdunankulu wesizwe awuqoqelele udaba ukusondezela le ndoda ebonakala ingasihloniphi siwuZulu wonkana. uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya walwemukela udaba walithatha. Sizama njalo ukuhlonipha ibukhosi bakwaMakhanya nesizwe sakwaMakhanya, sisihloniphe ekuthenini asibakhombi ngenjumbano, kodwa sicela ukuthi lo okhulumayo bamsondeze sikwazi ukukhuluma naye. Ulithathileke udaba uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya walisebenza, wabuya kithi wathi sebefikile kubuka lo mfo oMax. Kwatholakala ukuthi akekho ekhaya, akasahlala ekhaya, usuwahlala kade ehlala eMayville, nakhona eMayville akasekho, sebemkhombe eGoli. Ngakho njalo ngoba senza ubulungiswa bokuthi ayilungiswe lento ngaphambi kokuthi kube khona umonakalo odalekayo, kodwa ke uMax uyaqhubeka. uMax Makhanya uyawudala umonakalo, sudalekile, usuyisinengiso. Sesibona ukuthi ke ake sizame ukumkhuza ukuthi lento ayenzayo ukudlala ngomlilo lo. Omunye umuntu uyeyibilisa amanzi ethi ubilisela omunye kanti uyibilisela yena, ethi uyehlisa omunye isithunzi kanti uzehlisa yena. Le nkulumo yakhe isifike lapho singaseneme khona kakhulu, kodwa sithi asisho ukuthi abasondelene nayo nabaseduze kwakhe eke bemkhuze bemeluleke ukuthi lesi senzo sakhe sizomholela ekuthenini sibe nenkinga thina naye. Sizuleke ukuthi uzinze eGoli, kodwa futhi sesixhumanile nobuholi bamabutho bempi yesilo yendlulamithi eGoli, saxhumanela ukuthi ake besifunise lo muntu ohlambalaza isizwe sikaZulu ngalolu hlobo, ngoba akekho umuntu ongakhuluma kanje, noma ngekhona endlunkulu noma ngesonisile, kodwa akekho umuntu ongakhuluma kanjena ngomfowabo womunye umuntu kuthiwe kuhle. Uma kufika isikhathi sokuthi lento ayenzeki, ngoba usuku lanamhlanje sivuka nenye indaba kaMax ekhuluma ngendaba yokuthi isibeletho sika Mntanenkosi asibanga sihle, yonke lonto leyo ingamanyala aphindiwe esizweni. Angazi ukuthi izibeletho zabantu abadala uzazingani, kodwa sibona ukuthi ukuze lento ilunge sekuzofanele ukuthi sisukume phansi ke thina manje njengempi yesilo, sivikele ihlalo ezitheni, nakuba sazi vele ukuthi lo Max lo ayisuki kuyo lento, emva kwakhe khona bakhona. Siyimiseleke ukuthi ake sibhekane nalesimo kusuka manje, ngoba lento leyehlisa isithunzi sesilo. Akekho umuntu owuZulu nje nozwelana noZulu nje ongavumela lenkulumo esho uMakhanya. Ngakho kusezandleni zethu ukuthi ake siyi-treat ngendlela ezokwazi ukuthi nathi sigculise sigcine sijabulile, ngoba isijabulisi lento iyenziwa uMakhanya.
nanokuthi ke futhi siyafisa ukuthi esizweni sawamakhanya nasebukhosini nje bawamakhanya sinobudlelwano obuhle kabi nabo njengoZulu siyabuhlonipha futhi kodwa kuye kusuke kufanele kwesinye isikhathi ukuthi isizwe nje sawamakhanya nobukhosi bawamakhanya buvele obala ukuthi buyahambisana nalento abahambisani nalento beyikhipha kulento beyifaka kulento ngoba uMax ubonakala edelela kodwa ngaphambi kwakhe besithi usuka kwamakhanya njengomakhanya manje ke lento izodala ukuthi kube nobutha obungenasidingo sibona ukuthi ke sekufika isikhathi sokuthi sisukumeleke lento sime ngenyawo zombili sikhulume ngayo ukuthi into ke siphatha kabi ke nesihlukumezana ezodala ukuthi kube nemikhuhlane yiyo ke le abasondelene naye ngoba khona nabanye abasemva kwakhe abazi ukuthi kusukela manje sikhona sobuya nomkhwezeli ngoba kunabanikazi bawo lento abayiphethlayo thina asiphoqi umuntu ukuthi asihloniphele ingonyama ngoba ingonyama ingeyethu njengoZulu uma umuntu ebona ukuthi khona yena kumfanele ukuba kube ngeyakhe ingonyama akabuye eceleni thina siyakholelwa ekuthenini okhokho bethu omkhulu bethu obaba bethu babekholelwa ehlonipheni idlunkulu njengoba nathi sihlonipha asikho ke isidingo sokuthi kube khona umuntu ozokwehlisa ingonyama isithunzi ngalolu hlobo ilokho bese asikwedlulise okusiphethe kabi kulesi sikhathi uze kuzofika usuku namhlanje asikhuleke sikhuleke wena wendlovu